Kogod kaže da je Kina zemlja dvojbene demokratičnosti te kleveće i laže. Internet možda ne radi najbolje čak ni u press centru utrke Formule 1 u Šangaju, ali nastup kineskih Backstreet Boysa, Pussycat Dollsa ili kako se već zovu u uvodnom programu svjedoči o sasvim drugačijim vremenima koja su nastupila u Kini. Nico Rosberg držao je najbolju startnu poziciju, do njega zbog kazne Hamiltonu bio je Michael Schumacher. Mercedes u prvom redu, a iza njih Kobayashi u Sauberu i Raikkonenu u Lotusu, je li moglo biti bolje? Teško, ali malo tko je mogao naslutiti da ćemo svjedočiti jednoj od najboljih utrka u povijesti Formule 1. Rosberg je startao savršeno, slijedio ga je Michael Schumacher, pa Button koji se probio 2 mjesta, Raikkonen, Hamilton, Perez, Kobayashi, Alonso. Weber je bio 9. izgubio je 3 mjesta na startu. I baš je Australac već u 7. krugu prvi krenuo u boks, potvrđuje gume. Slijedili su Vettel, Kimi, Hamilton. Schumacher je ušao u 13. krugu i pogreška mehaničara koji nije pričvrstio kotač stajala ga je odustajanja u ranoj fazi utrke. Nakon prve serije bokseva, Rosberg je čuvao vodstvo, Button i Hamilton bili su iza njega, Weber se probio do 4. pozicije, pa Raikkonen, Alonso i Kobayashi. Nakon druge serije ulazaka u boksove koja je uslijedila između 22. i 35. kruga kada je prvi ušao Weber, a posljednji Rosberg, vidjeli smo fantastičnu utrku. Sigurno jednu od najboljih u povijesti. Jurio je Button i preticao serijski. Obračunavali su se Alonso, Maldonado, Perez, Grosjean, često kotač uz kotač, fantastičnim putanjama. U 48. krugu četveroboj Raikkonen, Button, Hamilton, Weber ulazi definitivno u povijest. U Lotusu su se kockali s 2 ulaska u boks za Kimija i promašili. Kada su 8 krugova prije kraja otišle gume, Kimi je u 2 kruga s drugog pao na 14. mjesto. Button je možda mogao i do pobjede da i njegov treći boks nije trajao predugo. U takvoj čudesnoj utrci samo Schumacher nije stigao do cilja, a čak 17 vozača završilo je u istom krugu. Nico Rosberg u 111. utrci ostvario je double, pole position i pobjedu, prvu za Mercedes nakon 57 godina, 10. ukupno, i prvu za obitelj Rosberg nakon 27 godina i trijumfa tate Kekea 85. u Australiji. Drugi je bio Jenson Button, treći Lewis Hamilton, a slijede Weber, Vettel, Grosjean, Senna, Maldonado, Alonso i Kobayashi. Hamilton sada ima 45 bodova, Button 2 manje, Alonso je treći sa 37. McLaren, Red Bull i Ferrari vode u poretku konstruktora. Već za tjedan dana vozi se velika nagrada Bahreina.